Abashakashatsi bo muri kaminuza ya UNIL yo mu Busuwisi bafatanyije na bagenzi babo bo muri kaminuza ya Australia bavumbuye ibisigisigi by'amazi ku mubumbe wa Mars ubwo bigaga ku mabuye yaturutse kuri uwo mubumbe azwi nka Martian meteorite. Ubushakashatsi bakoze buvuga ko ibisigisigi by'amazi byavumbuwe ari ibya kera cyane bimaze imyaka irenga miliyari 5. Ubu bushakashatsi bwerekana ko muri aya mabuye harimo ibuye ryitwa zirikoni, akaba ariho babonye utundi tubuye tw'ireme y'amazi ahuye n'urutare. Aya mabuye ya Martian meteorite azwi ku gahimbano ka Black Beauty yavumbuwe mu 2011 mu butayu bwa Sahara. Bivugwa ko hari ibuye ryaguye ku mubumbe wa Mars bigatuma uduce tumwe tw'uwo mubumbe dukwirakwira mu isanzure. Bimwe muri ibyo bice byaguye mu butayu bwa Sahara. Aya mabuye amaze imyaka myinshi cyane akomeje gukorerwaho ubushakashatsi kugira ngo hamenyekane byinshi ku bijyanye n'umugabane wa Mars. Mu 2013 nibwo aya mabuye byemejwe ko yavuye ku mubumbe wa Mars. Mu 2014 hemezwa ko amaze imyaka irenga miliyari 4, naho mu 2017 ubushakashatsi bwerekanye ko aya mabuye afite ibisigisigi by'amabuye akomoka ku iruka ry'ibirunga bivuga ko babayeyo n'ibirunga. Uyu mubumbe kuri ubu utagira amazi, ubushakashatsi bwemeza ko hashobora kuba hari amazi munsi y'ubutaka ku gasengero k'amajyepfo ya Mars, nk'uko ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe ubushakashatsi bwo mu kirere NASA cyabitangaje mu 2018. Jenali Thierry Areniyigena, iyi ni NHT10 TV.